ndagusuhuje umuntu wese ugurisha umutobe wa Sarah kuri YouTube channel yacu aho uri hose muri iki gihugu cy'u Rwanda. wa muhungu Aka wanyu kanya tuvugana fata umene niba waranyoye n'ibishoboka kujya kwa muganga rero mudukorere subscribe kuri YouTube channel yacu Arezi 250 cyane ko rwose ni inkunga yawe ikomeye nta mafaranga bigusaba urabizi rwose nkunda kubisubiramo ngo urukundo mwagiraga kera kabisa mwongere mu bugarure kuko usigaye ubwira umuntu ngo ushyigikira ukore subscribe gusa nta n'amafaranga biri umusabe akavuga ngo se ngo ngewe ngo ndungukira ngo udukorere subscribe byamuneka. Ariko turavuga kuri iyi nkuru, tuje kuvuga kuri iyi nkuru y'iziji za Salama kabisa zari zimaze igihe ziri mu Rwanda, babwira ko ubu ngubu ahantu yibona hose aho iri hose kabisa yaciwe ntiyemewe mu gihugu kubera ibintu birimo by'uburozi kabisa byangiza abantu. Ariko iyi ji kabisa irimo ibintu byinshi nk'uko mugiye kubyumvira Dr. Murangira Thierry abivuga.